ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. имрӯз дар барнома тоҷикистон ватани наврӯз аст. наврӯз қадимтарин ҷашни миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик. мардум бо омадани баҳори файзбор анъанаҳои ҷашни наврӯзро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ таҷлил менамоянд. дар сарозари кишвар корҳои созандагӣ бо маром идома дошта, ҳадаф таъмини зиндагии шоиста ва фароҳам овардани шароити арзанда барои ҳар як сокин мебошад. саломатии ҷомеа боигарии давлат. табибони тоҷик бо истифода аз дастгоҳи нодир аввалин маротиба дар кишвар дар бахши нейроҷарроҳӣ амалиёти мураккабро бо муваффақият анҷом доданд. кишвари сабз амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи то соли 2040 дар шаҳру ноҳияҳои кишвар. иштироки фаъоли сокинон дар ин тадбири хуррамгардонӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 28 феврали соли равон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ба тасвиб расид. баҳри татбиқи фармони мазкур ва дар муҳлати муайяншуда таъмин намудани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо иштироки муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ дар вазорати мудофиаи ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ баргузор шуд. гузориш аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиа. ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба даъвати баҳории соли 2026 ба хизмати ҳарбӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ ва бо иштироки вазири мудофиаи кишвар, муовини прокурори генералӣ, сарпрокурори ҳарбӣ, намояндаҳои шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон, сохторҳои низомӣ, комиссарони шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарияти як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар доир гардид. дар оғози ҷаласа вазири мудофиаи кишвар доир ба иҷрои босифати фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намудаанд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ махсус таъкид намуд. гуфта шуд боз ҳам мустаҳкам намудани қудрати дифоии кишвар аз масъулиятшиносии фарзандони ба ору номус, афсарону сарбозони шуҷову далер ва фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари хизмати ҳарбӣ алоқаманд мебошад. бо дарки ин мафҳум хизматчиёни низомии қувваҳои мусаллаҳ ба савганди ҳарбии худ ҳамеша содиқ монда, тамоми донишу таҷриба ва малакаи касбияшонро дар роҳи ҳифзу ҳимояи манфиатҳои милливу давлатӣ сафарбар менамоянд. айни замон аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати босифат иҷро намудани нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ва дар сатҳи баланд баргузор намудани рӯзи даъватшаванда дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. дар идома роҳбарияти мақомоти назоратӣ дар соҳаи низомӣ вобаста ба иҷрои ҳатмии талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ ва қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби адои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ изҳори андеша намуд. пешгирии ҳолатҳои ҳуқуқвайронкунӣ, саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии аҳолӣ, махсусан ҷавонону наврасон яке аз мавзӯъҳои дигари ҷаласаи имрӯза буд. намояндаи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон дар баромади худ таъкид намуд ки имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баробари беҳтар гардонидани шароити маишии афсарону сарбозон ҳамзамон дар қисмҳои ҳарбии ҳама сохторҳои низомии кишвар шароити хуби будубош ва адои хизмат фароҳам оварда шудааст. ҳамкориҳои зичи мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бо муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа дар самти омода намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ гардид. дар қисмати дигари ҷаласаи комиссияи даъвати ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба даъвати баҳории соли 2026 ба хизмати ҳарбӣ масъалаҳои муҳим аз ҷумла вусъат бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ, саривақт дастрас намудани даъватномаҳо ба шаҳрвандон, дар сатҳи хуб ба роҳ мондани корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ, муоинаи дурусти тиббӣ
معین نمودن وضع سلامتی دعوتشوندگان و به صف قواهای مسلح کشور جلب نمودن شهروندان سالم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. наврӯз яке аз 4 ҷашни миллӣ маҳсуб ёфта дар доираи таҷлили он дар шаҳри душанбе баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, сайёҳӣ ва варзишӣ бо иштироки зиёиён, намояндагони сохторҳои гуногун ва варзишгарон аз Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ба нақша гирифта шудааст. Гузоштани рамзи баҳору наврӯз, шинонидани гулу буттаҳои ороишию сояафкан ва таҳкими созандагиҳо аз ҷумлаи тадбирҳои маҳсуб меёбад, ки дар пойтахти кишвар анҷом дода мешавад. гузориши ҳамкорони мо. дар чанд гӯшаи шаҳри Душанбе рамзи баҳору наврӯз гузошта шудааст, ки калонтаринаш дар маҷмаи Истиқлол аст. баландии суманаки рамзӣ бо 7 қабат 30 метр ва паҳнояш 16 метр аст. сабзаю дарахтони шукуфон, гулҳои гуногуни баҳорӣ, ороишоти бадеӣ ва навиштаҷот бо чанд забон ин муҳитро фараҳафзою дилпазир гардонидааст. омодагии намунавии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба яке аз гиромитарин ҷашнҳои миллӣ Наврӯз шаҳодати арҷгузорӣ ба тамаддуни оламгири миллат ва замина барои ташаккули худшиносӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ арзёбӣ мегардад. шаҳрҳое ки ҳамчун маркази маъмурӣ шинохта мешаванд, онҳо бо хусусиятҳои фарҳангии худ нисбат ба якдигар фарқкунанда ҳастанд ва имрӯз ки шаҳри Душанбе симои идонаи махсусан наврӯзиро ба бар кардааст, ин нишонаи он аст ки яъне нисбат ба ҳамтоёни худ тавассути ҳамин инъикосҳо фарқкунанда ҳаст ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки имрӯз ана ҳамин фарҳанг, ана ҳамин намунае ки имрӯз дар симои шаҳри Душанбе дида истодаем, на танҳо дар дохил, балки дар минтақа инъикоскунандаи ҷашни миллии наврӯзӣ аст. ин ҳама дар дили мардум бори дигар эҳё намуданро, бори дигар бедории табиатро, бори дигар созандагиро ба вуҷуд меорад, ки ин мероси гузаштагони миллати мо буд, ки мо онро аз нав таҷассум карда ва эҳё намуда истодаем. дар пойтахти кишвар барои дар сатҳи баланд гузарондани чорабиниҳо кумитаи тадорукот таъсис дода шуда, Душанбе бо муттаҳидкунии ҷомеаи ҷаҳон, тарғиби тамаддун ва пешниҳоди намунаи баланди шаҳрдорию шаҳрнишинӣ Наврӯзро дар соли 2026 мутантану хотирмон таҷлил мекунад. маҷмӯи тадбирҳои гуногун аз ҷумла чорабиниҳои фарҳангӣ, сайёҳӣ ва варзишӣ бо иштироки зиёиёну масъулини сохторҳои гуногуни Тоҷикистон ва дигар давлатҳо дар назар аст. форуми панҷуми байналмилалии Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ аз ҷумлаи онҳост. дар доираи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар пойтахти кишвар форуми панҷуми байналмилалии Наврӯзи Душанбе меҳвари робитаҳои фарҳангию сайёҳӣ баргузор карда мешавад. мақсади асосии баргузории форуми байналмилалии Наврӯз меҳвари робитаҳои фарҳангӣ ин рушду тавсеяи соҳаи сайёҳӣ, муаррифии бренди миллии сайёҳӣ, яъне ки табдил додани ҷашни байналмилалии Наврӯз ба як бренди хоси миллии сайёҳӣ барои ҷалби сайёҳон. дар ин чорабинӣ меҳмонони зиёд аз кишварҳои хориҷ иштирок меварзанд. наврӯз аз кӯҳантарин ҷашнҳои аҷдодии миллати тоҷик маҳсуб ёфта, вақти баробар шудани шабу рӯз, ки онро нуқтаи эътидоли баҳорӣ ном мебаранд, фаро мерасад. эътидоли баҳорӣ ё баҳори астрономӣ ҳамасола аз 19 то 21 март рост меояд. соли 2024 фарорасии Наврӯз ба вақти шаҳри Душанбе 20 март соати 8:03 ва соли гузашта 20 март соати 14:02 ба амал омада буд. соли 2026 бошад соати 19:46 эътидоли баҳорӣ ба амал омада шабу рӯз баробар мешавад ва аз нигоҳи илми астрономӣ Наврӯз фаро мерасад. соли 2027 Наврӯз 21 март соати 1:24 фаро хоҳад расид. боғу гулгаштҳо, кӯчаю хиёбон ва гузоштани рамзи баҳору Наврӯз собитгари омодагии намунавии шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. имрӯз ҷаҳониён ба ин тамаддуни намунавӣ ҳамчун фарҳанги мукаммал барои ягонагӣ, муттаҳидӣ, талқини сулҳу дӯстӣ ва ташаккули таҷриба барои истеҳсоли неъматҳои моддӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардид, ки ҷомеаи ҷаҳон Наврӯзро бо ҳамовозӣ ҳамчун ҷашни байналмилалӣ қабул намояд.
جشن نوروز یکی از جشن‌های قدیمی ملی تاجیکان به شمار می‌رفت که ما امروز همچون میراثبران آن توانستیم آن را با تشبس‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت از نو احیا سازیم و امروز آن را با یک تنتنه خاصه پیشواز گرفته ایستاده‌ایم که شهر دوشنبه مخصوصاً برای آمادگی به این جشن پرشکوه بین‌المللی خیلی با تشبس رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک خصوصیت خاصه پیدا نموده ایستاده است که وقتی که ما امروز همچون ساکنان شهر دوشنبه وارد باغ و گلگشت‌های شهر دوشنبه می‌گردیم ما شاهد می‌گردیم که به واسطه چقدر آرایشات نوروزی آرایشات ایدانه ملی به خود کسب نموده ایستاده است. در شهر دوشنبه جهتی در سطح بلند گذراندن نوروز چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار و ماهیت اصلی این جشن باستانی یگانگی، متحدی، شکرگزاری از آسودگی، صلح و دوستی و تشکل تجربه برای استحصال نعمت‌های مادی تلقین کرده می‌شود. یعنی در فضای جشنی ساکنان پایتخت نوروز را دوام بیشتر از 2 هفته همچون پیک فرح بخش با افزونشوی شادی و سرور شکوهمند تجلیل می‌کنند. نوروزشاه عزیزالله بهادری استم، دوشنبه، اخبار. наврӯз қадимтарин ҷашни миллати тамаддунофару фарҳангсолори тоҷик ба шумор меравад. баъд аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ ҷашни бузурги аҷдоди наврӯзи оламафрӯз аз нав эҳё шуда бо риояи урфу одат ва анъанаҳои некаш дар гӯшаву канори кишвар таҷлил мегардад. имсол низ мардум бо омадани баҳори файзбор анъанаҳои ҷашни наврӯзро бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ ва ифтихори миллӣ таҷлил менамоянд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе наврӯзи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомат ва риояи анъана ва суннатҳои ин ҷашни бостонӣ таҷлил карда шуд. базмгоҳи наврӯзӣ бо оростани расму оини хос аз қабили таомҳои миллӣ, ҳафсину ҳафшин, ҳунарҳои мардумӣ, намоиши либосҳои миллӣ ва дигар суннатҳои қадима ба макони чорабинӣ шукӯҳи дигар зам намуд. меҳмонон аз намоиш дидан карда ба он баҳои баланд доданд. сипас дар толори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дар мавзӯи наврӯз омили пойдории ваҳдат ва ҳамдилии миллатҳо ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон, вазорати фарҳанг ва мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳия иштирок намуданд. ҳадафи баргузории ҳамоиш баррасии нақши ҷашни наврӯз дар таҳкими ваҳдати миллӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва густариши арзишҳои фарҳангии мардумон ва миллатҳои гуногун дониста шуда дар ҷараёни он аз ҷониби иштирокчиён дар мавзӯъҳои наврӯз омили ваҳдат, наврӯзи душанбе, наврӯз ҳамчун мероси тамаддуни ориёӣ ва нақши он дар ташаккули ҳуввияти миллӣ, наврӯз чун бунёди ҷаҳонбинии илмӣ ва ҳуввияти миллии тоҷикон маърузаҳо ироа гардид. чун наврӯз намои дӯстӣ ҳаст, иттиҳод аст, ҳамгироӣ ҳаст. мо бояд ин арзиши муқаддасро дар ин амвоҷи пурталотуми ҷаҳонишавӣ аз тамоми чолишҳо ҳифзу ҳимоят кунем ва барои таҳкиму густариши ваҳдат, ҳамбастагӣ, ҳамгироҳӣ, сулҳ, субот, якпорчагӣ, иттиҳод, саодат ва хушбахтӣ ки арзишҳои муҳимтарини наврӯзи деринсоли мо ҳастанд тақвият бахшем. иброз гардид ки наврӯз ҳамчун ҷашни бостонӣ ва мероси гаронбаҳои фарҳангии мардумони минтақа дар таҳкими ваҳдат ва ҳамдилии миллатҳо нақши муҳим дорад. таҷлили бошукӯҳи наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ва густариши худшиносии миллӣ, таҳкими ваҳдати ҷомеа ва баланд гардидани ҳисси ифтихории миллӣ мусоидат менамояд. дар шароити ҷаҳонишавии муносибатҳои фарҳангӣ наврӯз ҳамчун ҷашни сулҳу дӯстӣ метавонад миёни халқҳо ва фарҳангҳои гуногун пули мустаҳками ҳамгироӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ гардад. маҳз арзишҳои инсондӯстона, таҳаммулгароӣ ва ҳамзистии осоишта ки дар суннатҳои наврӯз таҷассум ёфтаанд ва таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат менамоянд. оини ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик аз ҷумла наврӯз ки фарорасии баҳори нозанин мавсими нави кишту кори баҳорӣ рӯҳии тоза бахшидан ба корҳо аз миннек сарҷамъию муттаҳидгари халқ аст. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо мақсади тарғиби фарҳанги сомонакпазӣ, тақвияти маҳорати ҳунарӣ, касбҳои дӯзандагӣ, пазандагӣ, либосҳои миллӣ аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия хони наврӯзӣ ороста шуд.
дар рафти он намоиши ҳунару истеъдод, либоси миллӣ, маҳорати сарояндагӣ, навозандагӣ, хони ҳафтсину ҳафтчин, мева, хӯришҳо пешниҳод гардид. аз сабза маҳсулоти истеҳсолии кишоварзон омода сохтани суманак ҳамчун рамзи сарсабзӣ ва хуррамӣ ки аз қадим то имрӯз асосан дар ҷашни наврӯз омода карда мешавад, яке аз хусусиятҳои муҳим маҳсуб меёбад. таъкид бояд намуд ки санаи 10 декабри соли 2025 дар иҷлосии кумитаи байниҳукуматии мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри деҳлии нав номинатсияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон фарҳанги суманакпазӣ ва феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид. ин бозгӯи он аст ки ҳунару маҳорат, оростани хони наврӯзӣ, суманакпазӣ, шеъру таронасароии ниёгони мо ифодагари шодию хурсандӣ ҳамчун рамзи ҳамдилу ҳамбастагӣ аз қадим то имрӯз барои ваҳдату сарҷамъии халқҳо хизмат намудааст. кормандони бахши фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳунармандон, навозандагон, занону духтарон худро масъул дар нигоҳдошту тарғиби фарҳанги миллӣ дониста, имрӯз дар расмҳо, нақшу нигори либос, тоқиҳои миллӣ, кашидӯи сӯзанӣ, омода кардани таоми миллӣ, дастурхони тоҷикона, малакию маҳорати баланди худро истифода намудаанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров омодагӣ ба Наврӯз аз моҳҳои аввали моҳи март оғоз мегардад. яъне аллакай деҳқонон ба кишту кор оғоз менамоянд. занҳо бошанд дегҳои суманак монда дар маҳаллаҳо, дар корхонаю ташкилотҳо. суманак яке аз хӯрокҳои миллии мардуми тоҷик аст, суманакпазӣ менамоянд. фалсафаи Наврӯз пеш аз ҳама рафоқат, дӯстӣ, ба ҳам омадани халқу миллатҳои гуногун, ҳамсоягарӣ аст. яъне бо рӯҳияи идона, бо рӯҳияи созандагӣ, бо рӯҳияи шукргузорӣ аз меҳану аз давлат мо ин чорабиниро баргузор менамоем. мардуми сарбаланди тоҷик аз қадим наврӯзро бо маросимҳои густурда ҷашн гирифта, дар он беҳтарин ҳунару истеъдод ва хислатҳои неки инсониро ба намоиш мегузоштанд. дар имрӯза чорабинии аҳли фарҳанги ноҳияи Бобоҷон Ғафуров истиқбол аз наврӯз ҳамаи оину суннатҳои миллӣ, шодию нишоти ҳамагон инъикос ёфт. наврӯз рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав, покӣ, меҳрубонӣ ва дӯстӣ ба шумор меравад. бо фарорасии фасли баҳор одамон бо дилҳои саршор аз умеду орзуҳои нек ин ҷашни бостониро бо шодмонӣ таҷлил намуда ба сӯи ояндаи ободу осуда қадам мегузоранд. сокинони ноҳияи шоҳнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон наврӯзро ки аз ниёгон ба мерос монда дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун ҷашни сулҳу дӯстӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ арҷгузорӣ мегардад, бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол менамоянд. маҳз дар ин рӯзҳо мардум хонаҳои худро тоза намуда дилҳоро аз кинаву адоват пок месозанд ва бо нияти нек ба истиқболи соли нав омодагӣ мегиранд. ҷашни наврӯз мардумро ба эҳтироми табиат, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги аҷдодӣ даъват мекунад. расму оинҳои зебои наврӯзӣ, суруду рақси миллӣ ва оростани дастархони идона нишонаи фарҳанги ғанӣ ва тамаддуни неки кӯҳани миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. ҳамчунин баргузории бозиҳои миллии наврӯзӣ аз ҷониби кӯдакону наврасон гувоҳи фазои сулҳусубот ва осоиштагии Тоҷикистони соҳиб истиқлол мебошад. дар айёми наврӯз кадбонуҳои маҳаллӣ таомҳои миллиро омода намуда дастархони идонаро бо нози неъмати гуногун ором медиҳанд ки рамзи файзу баракат, заҳмати деҳқонон ва меҳнати софдилонаи мардум мебошад. ин ҳама суннату оинҳо нишонаи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги кӯҳани тоҷикон аст. бояд тазаккур дод ки эҳё ва ҷаҳонӣ гардидани ҷашни наврӯз бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида имрӯз ин ҷашни бостонӣ дар арсаи байналмилалӣ мақоми хос пайдо намудааст. ба ҷо овардани ҳар як расму оини наврӯзӣ рамзи орзуи сулҳу оромӣ, бахту саодат ва файзу баракат дар зиндагии мардум ба шумор меравад. дар деҳаи баҳори ҷамоати деҳоти баҳори шаҳри ваҳдат ҷашни наврӯзи оламафрӯз ва баҳори нозанинро як зумра занону духтарони ҳунарманд бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ороиши дастурхон ки яке аз фазилатҳои хоси наврӯз ба шумор меравад, дар тадбири имрӯза доир намуда бо омода намудани ҳар гуна таомҳои миллӣ ва маҳсулоти нонӣ аз ҷониби занону духтарони рӯстои мазкур пешниҳод карда шуд. масъулин зимни гузаронидани чорабинӣ иброз доштанд ки наврӯз дар фарҳанги мо тоҷикон рӯзи нав, рӯзи шодӣ, рӯзи бахшиши гуноҳҳои якдигар ба шумор меравад. омади ин ҷашни бузурги аҷдодиро миллати тоҷик имрӯзҳо бо шукӯҳу шаҳомати хоза ҷашн мегиранд. наврӯз дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошад. одамон пеш аз ид хонаҳояшонро тоза менамоянд ва занҳо бо пухтани таомҳои миллӣ машғул мешаванд.
در این روز آدمان با لباس‌های ایدانه وارد جشنگاه می‌شوند و دسترخوان ایدانه می‌آرایند. زنها خانه ایدانه را با ناز و نعمت‌های هفت‌سین و هفت‌شین آرام می‌دهند. با تلاش‌های همه‌جانبه پیشوای معظم ملت از 30 سپتامبر سال 2009 نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری غیرمادی فرهنگ بشریت داخل کرده شد و 19 فوریه سال 2010 در اجلاسی 64 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی نوروز اعلان کرده شده در سراسر جهان با یک شهامت تجلیل می‌گردد. در دوره استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان نوروز شکوه و تجلی تازه پیدا نمود و ما تاجیکان این جشن را همچون میراث مقدسترین نیاگانمان و جشن پاکی و زیبایی در فضای استقلال و وحدت با شکرگزاری از ثبات جامعه با شکوه تجلیل می‌نماییم. намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии мид 2026 ин намоишгоҳ дар шаҳри москва баргузор гардид ки дар он имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ва намунаҳои ҳунарҳои мардумии кишвар муаррифӣ карда шуд. иброҳим назруллозода ва хуршеди саидаҳмад гузориш медиҳанд. дар шаҳри москва 32-юмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии мид 2026 оғоз гардид. намоишгоҳ дар маркази намоишгоҳи крокус экспо баргузор шуда то 21 марти соли ҷорӣ идома меёбад. дар доираи ин чорабинии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ва намунаҳои ҳунарҳои мардумии кишвар муаррифӣ карда мешаванд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳ гӯшаи сайёҳии тоҷикистон ташкил карда шуд. дар он маводи таблиғотии имкониятҳои сайёҳӣ, роҳнамо, харитаҳо, варақаҳои иттилоотӣ, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шудаанд. имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби кумита ва дар ҳамкорӣ бо сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи россия гӯшаи намоишии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии MITT 2026 дар шаҳри москва ташкил ва баргузор гардид. бояд гуфт ки намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии MITT москва яке аз калонтарин намоишгоҳҳо дар самти соҳаи сайёҳӣ дар қаламрави Авроосиё ба ҳисоб меравад. ҳамасола дар ин намоишгоҳ зиёда аз 50 давлати дунё иштирок меварзанд. ин намоишгоҳ барои ширкатҳои сайёҳии дохилӣ ва барои соҳаи сайёҳӣ имконият медиҳад ки ҳамкориҳо дар самти соҳаи сайёҳӣ фароғтар шаванд. Меня зовут Инга Наумова, я являюсь сейлс-менеджером выставки MITT. В этом году мы собрались в 32-й раз, и сейчас я стою на фоне наших постоянных участников Республики Таджикистан. Самый красивый, один из самых красивых стендов регионов представителей стран СНГ. Вот, Таджикистан принимает у нас участие уже не первый год. Это наш старый партнер, красивая, прекрасная страна, которая радует нас своим гостеприимством, знаменитым пловом, вот, своей драгоценной, я бы сказала, культурой. Вот, и мы очень рады видеть их каждый год. иброз гардид ки тоҷикистони соҳиби истиқлол дорои имкониятҳои васеъ барои рушди соҳаи сайёҳӣ мебошад. табиат ва манзараҳои нотакрор, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои бузург, кӯлҳои зебо, чашмаҳои шифобахш, инчунин фарҳангу анъанаҳои қадимаи миллӣ аз ҷумлаи омилҳое мебошанд ки барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ мусоидат мекунад. аввалин дафъа аст ки дар MITT иштирок мекунем бо мақсади ҷалб намудани сайёҳо ба тоҷикистон омадем ва аз он ҷумла бо барномаи наврӯзӣ хеле ки медонем дар кишварҳои осиёи марказӣ аз ҳама ҷолиб наврӯзиро дар тоҷикистон қайд мекунанд ва бисёр сайёҳо ҳадаф гузоштанд дар наврӯзии тоҷикистону сафар кунанд ва аз пешӣ бибинанд. Я рада приветствовать вас на стенде Республики Таджикистан. Это прекрасная страна, и мне очень приятно, что в Москве так отлично представлена Республика Таджикистан с таким прекрасным, большим, красивым, шикарным стендом. И здесь работают отличные компании, которые очень хорошо рекламируют отдых в Таджикистане. бинобар таҳлилҳо, соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкорӣ ва муаррифии фарҳангу тамаддуни тоҷикон нақши муҳим мебозад.
ҳамзамон дар доираи намоишгоҳи мит 2026 барои муаррифии фарҳанги миллӣ барномаи фарҳангӣ доир карда шуд. дар он ҳунармандон бо иҷрои оҳангҳои миллӣ ва рақси тоҷикӣ таваҷҷӯҳи тамошобинонро ҷалб намуданд. иброҳим назлозода, хуршеди саидаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ сеюмин форуми ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон таҳти унвони таҳсилоти олӣ ва илми Тоҷикистон ва Ӯзбекистон уфуқҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар маросими ифтитоҳи форуми таҳсилоти олӣ ва илми Тоҷикистон ва Ӯзбекистон уфуқҳои нави ҳамкорӣ, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсияҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромадҳо таъкид гардид, ки баргузории чунин форумҳо қадами муҳим дар таҳкими ҳамкориҳои илмию таълимӣ, рушди робитаҳои академӣ ва наздиктар гардидани халқҳои ду кишвари дӯсту ҳамсоя мебошад. ҳамчунин зикр шуд, ки ҳамкориҳои илмӣ ва таълимии донишгоҳҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон дар солҳои охир ба таври назаррас густариш ёфта, барои татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, табодули донишҷӯёну омӯзгорон ва анҷом додани таҳқиқоти илмии муштарак заминаи мусоид фароҳам овардааст. бояд гуфт, ки имрӯз донишгоҳҳои Тоҷикистон бо донишгоҳҳои Ӯзбекистон зиёда 100 созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидаанд. баргузории форумҳои ректорон, татбиқи барномаҳои табодули академӣ ва амалисозии лоиҳаҳои муштараки илмӣ ба рушди минбаъдаи ҳамкориҳои ду кишвар мусоидат менамояд, таъкид шуд дар ҳамоиш. дар идомаи форум ректорони донишгоҳҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон бо маърузаҳо баромад намуда масъалаҳои густариши барномаҳои таълимии муштарак, рушди таҳқиқоти илмӣ ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсиониро баррасӣ карданд. ҳамчунин дар доираи чорабинии созишномаҳои нави ҳамкорӣ миёни донишгоҳҳои ду кишвар ба имзо расонида шуданд. иштирокчиён таъкид намуданд, ки чунин ҳамкориҳо барои рушди илми маориф, омодасозии кадрҳои баландихтисос ва таҳкими муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Ӯзбекистон аҳамияти муҳим доранд. ҳукумати кишвар ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда баҳри пешрафти ин соҳаи афзалиятнок тадбирҳои муҳим меандешад. табибони тоҷик бо истифода аз дастгоҳи нодир аввалин маротиба дар кишвар дар бахши нейроҷарроҳӣ амалиёти мураккаби ҷарроҳиро бо муваффақият анҷом доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва дар ин замина дастрас намудани шаҳрвандон ба усулҳои нави ташхису табобат дар маркази диққати давлату ҳукумати Тоҷикистон қарор дошта, дар ин самт пайваста тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. ҳамин аст, ки табибони кишвар бо истифода аз дастгоҳҳои тиббии муосир дар ҷодаи ташхису табобат ба навгониҳо ноил мегарданд. дар шӯъбаи ҷарроҳии асаби муассисаи давлатии маркази миллии тиббии Тоҷикистон шифобахш аввалин бор дар Тоҷикистон ҷарроҳии мураккаби микроҷарроҳӣ бо истифода аз микроскопи ҳозиразамон бо усули транскалиозӣ, яъне гирифтани кистаи коллоидии қаъри меъдачаи сеюм бо муваффақият гузаронида шуд. тибқи назари мутахассисони соҳаи тиб, амалиёти ҷарроҳии кистаи коллоидии қаъри меъдачаи сеюм аз ҷиҳати ҷойгиршавӣ яке аз қисмҳои чуқуртарини сохторҳои майнаи сар ба ҳисоб рафта, аз ҷиҳати анатомӣ низ он яке аз марказҳои ҳаётан муҳими организми инсон ба шумор меравад. тибқи адабиётҳои илмӣ, кистаи коллоидӣ дар майнаи сари инсон метавонад модарзодӣ ба назар расида одам бо ин беморӣ ба дунё биёяд ва баъдан дар давоми ҳаёт фоизнокии баланди беморӣ метавонад пайдо шавад. мавриди зикр аст, ки токунун чунин беморон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври паллиативӣ, яъне танҳо ба воситаи паст намудани фишори дохили косахонаи майнаи сар табобат мегирифтанд. яъне ҷараёни табобати қаблии чунин беморон муваққатӣ буд ва бемориро пурра бартараф намекард. хушбахтона пас аз гузаронидани амалиёти ҷарроҳӣ дар бемор аломатҳои неврологӣ ба монанди нуқсон ва норасогӣ дар фаъолияти ҷисмонӣ ва корӣ ба мушоҳида нарасид ва нуқсони дар бемор ҷой дошта пурра бартараф карда шуданд. айни ҳол бемор аз таъсири наркоз пурра баромадааст. бемор худро хуб ҳис мекунад ва аломатҳои неврологӣ ба монанди яъне нуқсону ва норасогӣ дар
фаъолияти ҷисмонӣ ва кори инсон дида намешавад. мавриди зикр аст ки бинобар сабаби ба таври микроҷарроҳӣ ба анҷом расонидани амалиёти ҷарроҳӣ беморон метавонанд баъд аз 3 ва ё 4 рӯзи бистарӣ дар беморхона ба хонаашон рухсат дода шаванд. боиси қайд аст ки дастгоҳи муосири дастрасгашта яъне микроскоп ки ба воситаи он амалиёти мураккаби ҷарроҳӣ гузаронида шуд дорои экрани калон аст ки барои омӯзиши табибони ҷавон муфид мебошад. ба гуфтаи мутахассисон анҷоми чунин амалиётҳои нодир аз як ҷониб дастрасӣ ба таҷҳизотҳои тиббии навин бошад, аз ҷониби дигар баландбардоштани малакаи мутахассисон дар хориҷи кишвар мебошад. шоҳнома дар баробари китоби тоҷикон чун шиносномаи миллат ба ҳисоб рафта гувоҳи равшани таърихи пурғановату фарҳанги гаронбаҳои тоҷикон аст. дар донишгоҳҳои миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор гардид ки дар он аз 20 факултети 104 донишҷӯ иштирок намуда. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ оғоз гардид. чорабинии мазкур бо иштироки омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ баргузор шуда ба тарғибу омӯзиши мероси гаронбаҳои адабии миллат бахшида шудааст. дар маросими ифтитоҳи озмун масъулон ва суханварон аз аҳамияти омӯзиши осори классикии адабиёти форсу тоҷик ёдовар шуда таъкид намуданд ки чунин иқдомҳо барои баланд бардоштани маърифати фарҳангии ҷавонон ва тақвияти худшиносии миллӣ нақши муҳим доранд. иброз гардид ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни мазкур бо ҳадафи тарғиби осори безаволи абулқосим фирдавсӣ муаррифии арзишҳои баланди маънавию ахлоқии ниёгон, баланд бардоштани сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии ҷавонон, инчунин ҷалби онҳо ба омӯзиш ва мутолиаи осори пурғановати адабиёти классикии тоҷик мебошад. من سرول سپاسگزاری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانم که برای ما دانشجویان چنین آزمون‌ها را راه اندازی نموده‌اند تا ما بتوانیم دانش خود را افزون نماییم. من در آزمون شاهنامه‌خوانی اشتراک می‌ورزم و طبق نظامنامه آزمون 2000 بیت را از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ezber نموده‌ام. дар озмун аз 20 факултети донишгоҳ 104 нафар донишҷӯ иштирок намуда маҳорати худро дар қироат, аз ёдкунии порчаҳо ва шарҳи достонҳои асари машҳури шоҳнома нишон медиҳанд. иштирокчиён аз рӯи маҳорати қироат, дурусти талаффуз, ҳифзи матн ва дарки мазмуну муҳтавои достонҳо аз ҷониби ҳайати доварон баҳогузорӣ карда мешаванд. бо ташаббуси пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ барои арҷ гузоштан ба таърихи пуифтихори халқи тоҷик баргузор мегардад ва бевосита дар ин озмун иштирок намудам ва то ҳол бошад зиёда аз 1500 байт аз осори гаронбаҳои шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ азбар намудаам. шоҳномаи абулқосими фирдавсӣ арзиши баланди илмӣ дошта натиҷаи заҳмати 30-солаи ҳакими фирдавсиро дар бар мегирад. мо ҷавонон вақте ки шоҳномаи абулқосими фирдавсиро мутолиа менамоем аз таърихи пуифтихори халқу ватани худ огоҳ мегардем ва бевосита ҳар ҷавоне ки ин шоҳасаро мутолиа мекунад худогоҳу худшинос мегардад. баргузории чунин чорабиниҳои фарҳангӣ барои тарбияи насли ҷавон дар роҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба таърих ва фарҳанги миллӣ, инчунин арҷгузорӣ ба мероси гаронбаҳои адабии миллат мусоидат менамояд. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобас нишон дод ки теъдоди иштирокчиён ва китобхонҳо дар шаҳри хуҷанд бештар шудааст. омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дар озмун аз рӯи 4 номинатсия донишу маҳорати худро муаррифӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. соли равон даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китобас дар муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд дар сатҳи баланд доир шуд. шумораи иштирокчиён низ нисбат ба соли гузашта зиёд аст. имсол дар даври аввали озмун аз литсей барои хонандагони болаёқат дар шаҳри хуҷанд бештар аз 70 нафар дар 3 гурӯҳ аз рӯи номинатсияҳои муқаррар шуда адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон байни ҳам рақобат намуданд.
برای برگزار نمودن دور یکمی آزمون در لیتسه شرایط مساعد فراهم بود و اشتراکداران ابراز داشتند که دایر گردیدن چنین آزمون‌ها در تشکل خودشناسی و خودآگاهی هر فرد جامعه تأثیر عمیق رسانیده انسان را به سوی سعادت و نیکبختی میبرد. سال دوم است که در این آزمون پرشکوه اشتراک میکنم. ما شکرگزار از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت میکنیم که به ما نورسان چنین آزمونهای جمهوریوی را روی کار آوردند. من عین حال زیاده از 290 عدد آثار شفاهی را از خود نموده ام. حالا من در دور مؤسسوی اشتراک نمودم و میخواهم تا دور نهایی رفته جای نمایان را اشغال نمایم. آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است یکی از اقدام‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده امکان داد که هزاران نفر نورسان و جوانان و کارمندان کسب و کاری گوناگون اشعار و ایجادیات و تألیفات شاعران و نویسندگان وطنی و خارجی را مطالعه کرده جهان معنوی خود را باز هم غنی گردانند. در برابر تیار نمودن خوانندگان در محفل‌ها با چنین آزمون‌ها کتابخانه نیز فعالیت می‌برد. همزمان کتابخانه الکترونی هم فعال است که امروز خوانندگان می‌توانند هم از کتاب‌های چاپی و هم در نماد الکترونی با طور وسیع استفاده برند و دانش و ملکه خود را در این سمت صیقل دهند و فعالانه و من بعد دورهای آزمون اشتراک نمایند. با گفتی هیئت حکمان برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است طی سالهای برگزاری اثبات کرد که آن سرچشمه بزرگ معنویات بوده ادراک و معنویات ملت را تقویت میبخشد. زیرا با اعلان گردیدن آزمون نه تنها توجه اهل علم و ادب مکتب بچگان و دانشجویان به مطالعه کتاب بیشتر گردیده است بلکه آن تکانی جدی برای به کتاب رو آوردن قشرهای دیگری جامعه گردید. در شهر و دهات سرافشان به خاطر استقبال ارزنده از جشن‌های ملی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت داده می‌شود. از جمله امروز در موضع دهات نوفراج، قلعه کلان و کنار شاهراه بین‌المللی دوشنبه استرافشان خوجند چنوق با اشتراک وسیع نمایندگان مقامات محلی و ساکنان معرکه نهالشینانی دایر گردید که در دو کنار شاهراه بیش از 2000 بیخ نهالان میوه‌دهنده و سایه افکن شنیده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. امروزها در 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهر استرافشان در دایره آمادگی‌ها به استقبال ارزنده از جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و بخشیده به سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، کارهای سازندگی و بنیادکاری‌های جشنی و سبز و خرمگردانی یک گوشه دیار با مرام ادامه دارند. در این عمل‌های نیک و بنیادکارانه برابر کمک و دستگیری‌های مقامات محلی، اینچنین صاحبکاران باننگ و ناموس و ساکنان احسانکار سهم ارزنده خود را گذاشته در آباد و زیبا گردانیدن محل زیست فعالانه اشتراک می‌نمایند. نتیجه چنین تدبیراندیشی‌ها بود که از 990 انشاءات به نقشه گرفته شده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان به خاطر استقبال از جشن 35 سالگی استقلال ملی پر اجرا گردیده، علاوه 160 انشاءات تعییناتشان گوناگون طرح‌ریزی کرده شده است و کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. از جمله امروز با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان جهت تطبیق برنامه دولتی کبریزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در دو کنار شاهراه بین‌المللی دوشنبه استرافشان خوجندچنوق معرکه نهالشینانی دایر کرده شد. در این عمل نیک و سازنده بیش از 300 نفر ساکنان به حشر دستجمعانه برآمده به خاطر سبزگردانی شاهراه اهمیت بین‌المللی داشته، حفظ عالم نباتات و کم کردن اروزیای خاک زیاد از 2000 بیخ نهالان میوه‌دهنده و سایه افکن را شنانیدند. برای کارهای آبادانی دوام دادن نهال را ما حاضر شنانده ایستادیم که این هم برای باز هم بهتر گشتن طبیعت زیبای شهر استرافشان مساعدت می‌نماید. شنانیدن نهالان میوه‌دهنده و سایه افکن طبق قاعده‌های آگروتکنیکی و با استفاده از توصیه عالمان و متخصصان ساحه صورت گرفته، مسئولین نگاهبینی نهالان شنانیده شده را به سهامداران خواجگی‌های دهقانی حدود شاهراه وابسته نمودند. طبق اطلاع رسمی سال جاری در گوشه و کنار شهر استرافشان نزدیک به 70000 بیخ نهالان گوناگون میوه‌دهنده، سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می‌شوند. اطمینان است که با ادامه چنین اقدام‌های آبادانی و سبزکنی در آینده نزدیک جمهوری تاجیکستان به کشوری سبز و محیط اکولوژی تازه تبدیل خواهد یافت. این تدبیرها اینچنین در شرایط تغییریابی اقلیم برای حفظ محیط زیست و تامین استواری اکوسیستم زمینه خواهد گذاشت. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهر استرافشان، اخبار.
ساکنان و صاحبکاران شهر کولاب جهت مساعدت در رشد ساحه انرژتیکا از راه و واسطه‌های معاصر استفاده می‌نمایند. با نصب پنل‌های آفتابی در کارگاه و کارخانه‌ها و خانه‌های استقامتی شهر سطح تأمینات نیروی برق به اهالی بهتر و خوبتر گردانیده شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفتناکی اهالی جهت استفاده ثمراناک نیروی برق، نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه کولاب طبق نقشه چاره‌بینی‌ها در مؤسسه و تشکیلات‌ها و مرکزهای گوناگون خدمترسانی شهر کولاب با ساکنان و صاحبکاران صحبت و واخوری‌های سودمند نموده، همچنین بهر بلند برداشتن سطح معرفتناکی شهروندان دایر به قانون‌های عملکننده و تغییر و الовه‌های وارد شده به سندهای حقوقی مربوط به ساحه انرژتیکا ورقه‌های معلوماتی دسترس کرده شد. ثمره چنین چاره‌بینی‌های معرفتی است که دانش‌های ساحوی شهروندان و درک استفاده‌بری ثمراناک نیروی برق در بین اهالی تقویت یافته، در نتیجه امروز استفاده راه و واسطه‌های معاصر جهت استحصال نیروی برق از حساب دیگر منبع‌ها به میان آمده است که منفعتی بیشتر دارد. ساکنان و صاحبکاران شهر کولاب در برابر استفاده نیروی برق عنعنوی از حساب کاربرد منبع‌های دیگر آلترناتیوی نیز به تامینات دائمی نیروی برق دسترسی پیدا کرده ایستادند. جمهوری تاجیکستان که از لحاظ اقلیم روزهای آفتابی زیاد دارد، ساکنان با بهره برداری از این منبع طبیعی و نصب پنل‌های آفتابی در کارگاه و کارخانه‌ها، مرکزهای خدمترسانی و خانه‌های استقامتی مرحله به مرحله از برق خوش‌صفت و از لحاظ اکولوژی تازه استفاده می‌برند. دسترسی پیدا کردن ساکنان از چنین امکانیت‌های معاصر، استفاده دستگاه و تجهیزات گوناگون کم مصرف برقی که با کاهش دادن خراجات برزیاد، صرفه مبلغ و پیشرفت فعالیت و بهبودی زندگی هر خانه‌دان است، نتیجه تدریجاً بلند گردیدن سطح معرفتناکی اهالی عنوان می‌گردد. با اشتراک مسئولان اگنتی ادامه چاره‌بینی معرفتی در دانشگاه اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی تاجیکستان در شهر کولاب جریان گرفت. اسنای پیشنهاد معروضه‌ها عاید پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق، کاهش دادن تلفات، اینچنین تامین ثمراناک استفاده بری قوه برق و سر وقت پرداخت مبلغ برق استفاده شده به طریق غیر نقدی که در برابر تامین شفافیت برای رشد با نظام ساحه نیز منفعتی بیشتر دارد، ابراز نظر کرده شد. چاره‌بینی در شکل پیشنهاد سوال و جواب اشتراکداران با متخصصان ساحه فضای معنوی صحبت را آزاد و مقصدناک نمود. اهالی زیاد شده ایستاده است. کارخانه‌های صنعتی می‌افزایند. برای همین صرفه کردن انرژی ضرور و حتمی است. خیلی که می‌دونیم جمهوری ما در جهان از جهت انرژی الکتریکی اکولوژی تازه در جای ششم ایستاد. این افتخار ما است. ضرورت چنین چاره‌بینی‌ها به نهایت فایده‌ناک است و ما هم از جانب خود کوشش می‌کنیم که در بین دانشجویان در بین اهالی باز تشویقات را بسیارتر بریم. متخصصان اثنای ملاقات و واخوری با شهروندان تاکید نمودند که مقصد از عملی سازی چاره‌بینی‌های معرفتی در دایره تطبیق هدف‌های حکومت مملکت مکمل گردانی دانش‌های ضروری ساحوی، پرزور نمودن چاره‌های نظارتی عاید به پیشگیری عامل‌های غیرقانونی، اینچنین صرفه‌کارانه استفاده بری نیروی برق در بین اهالی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها میباشد. در قسمت خاتموی چاره‌بینی به اشتراکداران ورقه‌های اطلاعاتی دسترس گردید که در آن محتوای تغییر و الовه‌های وارد شده به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وابسته به ساحه انرژتیکا واضح و روشن درج شده بود. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، شهر کولاب، اخبار. کشور سبز در ناحیه تاجیک‌آباد با اشتراک ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون معرکه نهالشینانی دایر گردیده درختان همیشه سبز و سایه افکن و میوه‌دهنده شناخته شد. گزارش همکاران ما. شرایط طبیعی ناحیه تاجیک‌آباد امکان می‌دهد که میدان باغ وسیع و استحصال میوه زیاد کرده شود. با فرا رسیدن فصل بهار، ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون با حشر برآمده در تازه و آزاده کردن محیط زیست و شناندن نهال درختان در شفت راه سهم گذاری می‌کنند. وسط تدبیرهای آبادانی و سازندگی در ناحیه دلیل آن است که مسئولین در سمت آبادانی و سازندگی گرد و اطراف و مرکزی ناحیه تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. با این مقصد در موضع باغ نوبنیاد فرهنگی و فراغتی شاهراه مرکزی با اشتراک ساکنان و کارمندان اداره‌های مربوطه
500 بیخ نهالان آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده شنانیده شد. عملهای تمیزگردانی به وضع اکولوژی تاثیر عمیق گذاشته محیط زیست را حفظ می‌نماید. مورد ذکر است که شنانیدن نهال و سم گذاشتن در آبادانی محل عمل نیک انسانی بوده. تازه کردن نهر و جوی‌ها، آراستن کوچه‌ها و توسط سبزکاری‌ها در ناحیه به حکم عنعنه درآمده است. در صحیفه نوبتی همکارانمون شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. توجه نمایید. ایالات متحده آمریکا چند روز اخیر دچار طوفان و بارانی شدید است. در نتیجه این آفت طبیعی 2 نفر به هلاکت رسیده، 9 کسی دیگر جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتند. ضرر آفت طبیعی بسیارتر در ایالات ایندیانا به خیر گرفته شده است. در بعضی شتات‌ها خانه‌های استقامتی ساکنان قسماً خراب گردیدند. کارمندان خدمات نجاتدهی آسیب دیدگان را به جای امن کوچانیدند. برای برطرف کردن آفت طبیعی تکنیک‌های مخصوص و کارمندان مربوطه فعالیت دارند. متخصصان اظهار کردند که طوفان می‌تواند به دیگر ایالت‌های جنوبی ضرر رساند. در بیابان صخرک، یکی از بزرگترین بیابان در جهان میباشد، برف بارید. چون این حالت در اینجا خیلی کم رخ می‌دهد، تقریباً در 10 سال یک مرتبه به عمل می‌آید. سبب باریدن برف این انبوه هوای سرد در نیم جزیره پیرنی و شمالی افریقا می باشد. برف اساساً در کوههای اطلس و دیگر منطقه‌های بلندی بارید. طبق اطلاع رسانه‌های رسمی حرارت به طور نظررس بلند می شود. برف در نزدیکترین فرصت آب خواهد شد. استفاده زنی سونی در جهان در بخش‌های گوناگون رواج یافته است. در ایالات متحده آمریکا آن اساساً در مدیا و فیلمسازی کاربست می شود. مقصد از این کارهای تکرار شونده را زودتر انجام دادن و به ژورنالیستان وقتی بیشتر برای تحلیل و تحقیقات جدا کردن می باشد. با زنی سونی حسابات‌های ورزشی و آمار مالیوی را آماده می کنند. در آمریکا البته حالا جریمه برای اشاره نکردن با زنی سونی وجود ندارد، ولی در بعضی شتات‌ها از جمله فلوریدا ضرور است که خبر یا رکلام نشان دهند که با یاری زنی سونی تهیه شده است. در چین 67% شرکت‌های جهان و بیش از 250 میلیون نفر شهروندان زنی سونی را برای ساختن متن، ویدیو و تصویر استفاده می‌برند. اکثر وقت تکنولوژی در مسنجرها و برنامه‌های معمولی جاری شده است. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 14 مارس سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرابنده اساساً به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه از 4 درجه خنک تا 1 درجه گرم، روزانه 7-12 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 12-17 درجه خنک، روزانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه دامنکوی شبانه 1-6 درجه، روزانه 6-11 درجه گرم می‌شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 1-6 درجه، روزانه 7-12 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 3-8 درجه خنک، روزانه 5 درجه گرم می‌شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 2-7 درجه، روزانه 12-17 درجه گرم. در ناحیه کوی شبانه 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم، روزانه 7-12 درجه گرم می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 5-7 درجه، روزانه 15-17 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تاب خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.